Yo, no vilo lo me do na me sia me fa Agbenuke pe abalaji nko nyenye edem na nya me ye ne va mo chija na subscribe na kema na ma video play am bia ba ma elevele pa na kwa Agbenuke pe abalaji nya me na fifila nu ile nya be me di ma fia wa na de nyina ko na ko akwede wo YouTube view alo kwede amekuwa meto ene de wa wele mo jiwa ekpere fi hoyi ya fi Agbenuke ya na me ide jida wa po be statistics wu wa fa ni me ma ko fi awe ya be ma di nya o video le ka ta ma gede video me ne ma di video le ka ma va fi awo ale wi na ti ma promote video ko fi amewe plus susube ade ame oji plus susube anabenuka video viral fifila la ma copy new link le fi kema na me copy link e voila ni ma wanye be ma to video ya le susube ma ba dia ba de me to mo para ta video ya me de ma de fa na amu fete le Ghana be ta app mi anza e kwenye Timebucks e para ta Timebucks na vai ma ko link ko da de video ya Agbenuke na hu account ele very easy ne we voted Bitcoin la si we na te unko recharge account we never fi funds e kwada de ka kuli susola account me nyam nam ye mana na bo recharge alo add funds nenya z add funds kula one now option e kwada de mai de me ne hu account e volo link na kwada de video nemezi add fund fifila la kweda de ne onyebe ne vai ku account anu wa na onyebe ne de $50 emela wa na 5% benefit bonus ne de $100 emela wa na 10% plus 15% ne de $200 emela option yo na ti wa de minimum ya na ti wa de me ya nyu ka $20 kweda ya nyi minimum na ti wa ya nyi susuo na ti wa de me ne bank card la si Visa card Mastercard eke mana higa vide ichuga inene ibe akodeme Bitcoin atuwa kwa he Litecoin kweto wenye ya Bitcoin ya mekodeme ego menyebe yemedibu mano new card usamba heart le internet oji vo eya le secure misa new card college okay ne onyebe ne fund wa account vola eke ma na tinwa ide click na mi get the click fifila la new campaign de wo gale moji fifila yo ma tinwa ko fiawe makbada new campaign de kanya ele active e kwada de egaime won mechena campaign ya $10 click you me po egbe today click wema create campaign tamazi fifila hemezi campaign la ma create campaign la me de kukuna mi ato yo le togo me be eya yevu be ko mazago menye be angle to menye tare ta fifula ma na campaign nko yi ma te wanne ma ta ati wanne be please subscribe to my YouTube video maga ne o me dibe ya ga no la de na sifi e kama nu me no le fi ya ka ba na title no fifila na me zifila won to aba type kweda de wonto wangu na ni tututu ejibe no wale formation jina we ya wonto wangu enoema please subscribe to my channel and consider checking the link in the description if you have me blona wo for be ne o subscribe na new video vola no jagbagba no bo ewe wa ti won po link me ko da de video ko me ta hemi mo ya vola ke ma na ide gomi nene mi azapete mafia we me the next one fifila la obe ma call link me di be ma promote fifila video yin pe video ya me be mi promote monitors your YouTube channel ya me di be ma promote na Ghana tawe ta heme ide Timebucks me la video e pe link yin me ko da le fi fifila obe Africa countries we matia edu me di be no promote video le ta Africa countries we ne me ziojira gba ne vala tipo efi wa eya me pete pe
te fei apia le do wole le wa we le fi ta nu ina zi nye be na va fi e kama na va zi remove all kema wa de opete da fi la de wunto na ba ti anu me ma di to go le fi ide ti go me Ghana nya ta edu wa me to ya me di be ma yu wo ni pe video no wa chale e o chene le Britain la wa to wa wo le Britain le France la wa to wa na France to we le America wa to wa na America to ta nu promotion yo me wona ovuvuvu e chunu me ba di go me ma jire me ma jira na di la si be wo na ma jire na si ame e chunu me le jira bo ta hemetia Ghana pe to go vola ame yo atwa no click na manye ya le Benin bon me de ama pa de ka ple de ka wa we le wa twa po no video ya e fi ame alafa asie ke ple wo wa twa po e fi Ghana to me suko e po dare ta ma ba chi na obenu ideji atwa ho nkeke de ka alo nkeke ton ape campaign afọ na fi la obe device ka waza let me see you Peter. I need all device, so whether mobile phone or desktop. I cannot go with desktop today for video. Never know boy and I'm dying. Yeah, it's YouTube video. That what one way any of them that mother see different traffic source. AKA, Timebucks they there. Allow any traffic source. Boy that that matuma that see the any traffic source. Place sube partners all Timebucks see. You are doing better software nuka ji new window ma Android ma wa da si ni wa no nsigbe e kama wa ide gon browser we ya wa twa da si we si be material ke o gender chenyo no problem to fa wa twa zi e kama ma ide fine quality okay user quality any type verify ID mizane woneza verify ID ni be fila ma tie be ni no ID verify ji na ko ide amesia me e fila la ameka auto be to kwa new video amesia me to kwa e ya na de kemele manager chira uta ya anyone at all ejite si ade e kutogbo kunyanga o ta wada sisi be fila le obe user conclusion from campaign me here feel mega like you don't have mega break gaminado ku campaign minute nene wa kokko video e ya ni ma want to wait 5 minutes minute aton maybe minute aton adaba popo aton benye minute aton ma adaba popo aton if you have seconds okay 5 seconds ya wa pwe e gai ojebe no ma hena no pwe la ya nya 0.1 cent bonye medibe ma hema gomne medibe hiasi bobo medibe e gai ma hema po video ni tanu you awo nyebe wazi gomne na no e kama wadidi wa unto be minimum de e you watwa hena me de ya nya le gomne fi da ya hebe me bo na mewe ne me lo kwa matwa he ya na mewe ta mazi ko ide gomne e ma ide eno me madidi asie didi melema watu wa type chede me dibe ma sisi bi abale na le ko fufura ta ya egaya ya me bo hebe minimum bits na me we ya me bo hebe na we recommended bit if you have any me here amakpa no wa zi asijina mkaba wa tode jina 5 seconds ne me lo na mati wa increase ya ko ideji ma gba be 10 seconds alo ma po 15 seconds but sube okay my okay up 15 seconds na ma dai adeji vide ma ko wa ma ko da adeji alo wa mene ati wa no energy na pa ame yo to bi mi di no ko ma ene ma pa chesu pa ma ko vibe ekema na me wo for la nu ma ba wo be ma va de eka tututu me di ma ko campaign e ga me ma ko campaign ma ko $5 pe ko campaign e po dare $5 ya ma ko campaign this is maximum amount e ga account e me na me di be ma za fete o ta wa ma ton e ko $5 ya me ma za me za $5 la balance la account e me na me ya ni be no ka eso $25 na my account me ma baza ko onu bibu
nene maybe no zala keke me here e apply everything me here well. They are very simple and channel like boale mele or fufola. Nene me this you don't need to feel anything here. That's it be. Anytime at all no click now for AI level very unique forever. If you have no zia say and keke. Na me de click wo video, na me de po video, na ma gati one po videos bede. If you have any question ka so if you have a business link, that is what you do. If you feel like I'm a be a film at one po that that's it unique forever. I but then eke mami ava obe browse image e be na photo de konne da wa jira photo de ko dare da na mezi browse image feel la o come cover fi e fi matia yo promotion link we photo ka we yo mezaba yenye a wona me dibe magazine ya e dare me dibe magazine ya tamazabu le fi anye 1000 view pour les filles tamazi et que va select ma fi mazi open et que ma pas et me si voilà que va mazi approve submit for approval let me see submit for approval là wa to wa china be okay new video yo notification here your campaign has been created. It is currently pending approval by Timebucks staff. We will notify you when it is approved. Epa ta me wo campaign for ma mi apete mi ava ide e mo me mi akpo be view le video akpo tro ide video me ko fia we vai video na vai ko be view mi akpo na fifola la le egbe pe nkeke ya mara amewa me we adre e akpo amewa ma toyin fifila me wo campaign na na ava ko fifila ya I can calculate it and know how many people will come on it. For me that's in me akpo view mi akpo na no nye be je wo YouTube or nye fresh video la ti go je be na wema promote your video with Timebucks allo na sa V-Fly le come na we enyo le V-Fly me nye be V-Fly de wa now free view na verify wo phone no vi lo ni ma ko ni di video mi ano kama me bia dagba na se me be na po video vore jagba na subscribe na me plan me de lo susu be na peda me de no mi ano kama na lo